masikio ya Yesu. Bwana asifiwe sana. Ijambo nari gushimira nyine bano bantu ndetse bamwe nabo banagiye. Narababwiye ngo nageze ku Monyi mvuye mu kiraro mu Rurenge. Twinjira mu nzu y'umugore ubana n'umugabo. Imana yagiriye neza irabahuza. Ka triple. Bwana asifiwe sana. None twinjiramo none wa mugore yamakanyaraza. Ndavuga ngo hano none ngiye kumushira muri triangle. Ndamushora mushira muri geometry. Ndavuga ngo uyu mugore utari kuseka araduheza ibyo kujya turafungura uyu munsi. Ndangisega mushira muri malele. Semene amen. None ndangize kumushiramwo ndabaza murekeramwo sinamukuramwo vuba. Tuvuga ngo amen. Mbaza gukuramwo ka gasitari ngakuramo. Narasetse gusa mu buryo bwo guseka mutarimwo budafite formule. Ndaseka gusa kugira ngo ndebe ko umugore yoseka. None ntiyaseka. Kura kandi ka kabiri kora kubacu ndababwira ko imvura yaguye hanze. Wa mugore ntiyaseka. Ndavuga ati none duhuye n'ibara. Abanezerewe duheze Imana icubahiro. Asifiwe sana. None ndangize ndamureba ndavuga ngo Imana niyo yasanye umugore muri iyi si cyangwa ni cyane muri iyi si. Nari mfite inzara ifite nkawishiga. Uko nukuri inzara iranja ndiko mwe ati none uyu mugore gayo dufungurira ariko birabanza biranga. Turi kumwe n'abandi twari batatu. Mbwira bacu nabo ngo turashirira muri iyi nzu. Dusange gute? Dusangiriye sengesho. Dusange isengesho rya ruceceka cyangwa dusange isengesho ryo kwamiriza. Ndangiza Imana ati ziburi kwigira. Akana nako karaguma kanyiseta imbere. Ndavuga ngo Mana uyu mwana nawe yovamwe igisubizo. Nukuri ko Imana yo mu ijuru. Ndangiza akana kari imbere yanje ndagafata. Imana nayo yari yagatejeje amakamasi. Ndavuga ngo Mana ahangaha none iyi niyo finale ya nyuma. Nibirangira ngati bikunde bizoba byanze nyine. Ndangize ndagasingira ndakiyegereza. Ntambabazi nishi nari mfite cyo gihe. Ndangize ishogora amakamasi yose nakuramo. Harangize wa mugore yamatangira guseka. Ndavuga ngo Mana uri igisubizo cy'ibibazo byacu. Aho wa mugore ubwo ngubwo yamatangira guseka. Ndavuga ngo mukivuye umugore asetse. Turariye mu izina rya Yesu. Ubwo yamatangira gucumba rero amazi kera yamashusha amazi mu isegonda. Yamashira inyuma y'inzu hariye. Yamatangira gucumba. None gatugaririye abacu ndababwira ati munshimeje wakoze operation. Nta kazi mwakoze nije wakoze akazi. Turangize turaza turafungura turajyama neza. Buke mu gitondo araduherekeza niwe aduherekeje agenda se kumaba yagarutse mbere umugore araguma araduherekeza. Ndavuga ngo Mana uri igisubizo. Shimiye ba protocole bagize neza. Timukazagire bene uwo mutima. Nukuri kandi protocole zirangwa n'ibintu nkabinga. Ikintu cya mbere n'ibyishimo. Icya kabiri n'ibinyegezi. Kuvuga ngo agwese ibyo kujya atari kwaseka. Atafite n'ibinyegezi. Hari igihe wenda nawe utobijya wenda unezerewe. Ariko turabashimiye cyane. Ikindi cya finale cyane yinga. Sani yinga ni noneka.
je sinza ndi umuceri twageze aha tumwivuga butumwa dusanga bazanye umuceri mwinshi ifu bagurake none ndangize mbwira abantu yemwe ndamwango umuceri uratumara tugurisha umuceri tuje kugura ifu kuko nako mbona ibintu uzafaranganya none twagira icyo twabona umuceri mwinshi mu ijoro aho nakumanywa hakaza umutsima muto ndamwango ndagenda ndareba mu gikoni sanga mu gikoni